Yes, ndabasuje nizeye ko aho muherereye mumeze neza nta kibazo na kimwe gihari. Ni amakuru abagenda avugwa by'umwihariko ku ntambara ishyamiranyije umutwe witwaje intwaro wa M23 ndetse na leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ni amakuru abagiye atandukanye agenda avugwa muri iyo ntambara. Ngira ngo niyo tugenda tugarukaho umunsi ku wundi, ngira ngo ni ibintu maze kumenyera kuri Demi Empire. Ngira ngo ngenda bagezaho amakuru agiye atandukanye ari update, cyane cyane ko tuba dufite benshi mu bariyo bagenda baduha amakuru ari update. Icyo gusabye no gukora subscribe kugira tujye turushaho kubana mu makuru agiye atandukanye. Umutwe witwaje intwaro wa M23 umaze kwagura ibirindiro byayo mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibyo bibaye nyuma yo gufata umujyi wa Bukavu tariki ya 16 Gashyantare 2025, nibwo M23 yemeje ko yafashe umujyi wa Bukavu nyuma yo kwirukanamo abasirikare bo mu ihuriro ry'ingabo za leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kuva uwo munsi abarwanyi ba M23 batangaje ibikorwa byo gushakisha cyangwa se batangije ibikorwa byo gushakisha abafite intwaro bari bihishe muri Bukavu no mu guhangana n'abasirikare bahungiye mu majyepfo y'uburasirazuba bw'uyu mujyi wa Bukavu. M23 igenza uruhande rwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ku mupaka wa Kamanyora uhuza iki gihugu n'u Rwanda kuva mu mugoroba wa 18 Gashyantare, nyuma yo guhirukana abarwanyi bo mu ihuriro ry'imitwe yitwaje intwaro rya Wazalendo. Biravuga ko ingabo z'u Burundi zisanzwe ari amaboko akomeye ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nazo zatangiye kuva mu mujyi no muri iyi ntambara zisubira ibijumbura ho mu gihugu cyabo cy'i Burundi. Ibiro ntaramakuru Reuters byatangaje ko aya makuru byayamirijwe n'abantu bane barimo umusirikare, abakozi b'umuryango w'abibumbye ndetse n'abadiplomate bagiye batandukanye. Uyu mutwe witwaje intwaro kandi ukomeje urugamba umanuka, bigaragara ko yerekeza muri teritwari ya Avira cyangwa se Uvira. M23 yamaze gufata cyane agace ka Mumosho na Nyangenzi muri teritwari ya Walungu. Intara ya Kivu y'Amajyepfo igizwe na teritwari 8 yose hamwe ifite ubuso bwa kilometero kare 1034. M23 imaze kwinjira muri teritwari 3 arizo Kalehe, Kabare ndetse na Walungu. Ikaba kandi ifite gahunda yo gukomeza kwagura ibice bimwe na bimwe bya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo no kuyifata cyane cyane irwanira uburenganzira bw'ikiremwamuntu ndetse na bamwe mu baturage bicwa bazira ubwoko bwabo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibi bibaye nyuma y'uko M23 ikomeje kurwana igamije kwagura ndetse no gufata ibice bigiye bitandukanye, kandi yo ikarwana ivuga ko iri guharanira uburenganzira bw'ikiremwamuntu, aho kiri guhohoterwa no kwicwa mu bice bigiye bitandukanye by'iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mbashimiye mbikuye ku mutima mwebwe mukomeza kubana natwe mu biganiro bigiye bitandukanye, twizera ko muhereye mu bice bigiye bitandukanye by'igihugu n'isi yose muri rusange mumeze neza, kandi tubizeza kugira tubagezaho amakuru nyayo kandi acukumbuye ku gihe. Ndabashimiye mwese twabanye muri iki kiganiro, mbasaba gukora subscribe ndetse kandi mbizeza ko nanjye nzayambagezaho ibikwiriye. Kora subscribe niba ubona hari ibyo twahinduramo cyangwa twakongeraho, twandikira muri comment kugira ngo tujye turushaho kubaha ibibanogeye kandi bibashimisha. Ciao ciao, Imana ikomeze ibarinde.